Ebi bigambirwa bw'abantu bo mugombora yaberere na Nisingiro Town Council babiri nibavugana Minister w'obuhingi n'oburisa kandi omunyishingiro w'ecwekeki okugamba ahashonga ezirukwata ha district age. Echo kubanza kahenda irizenda tu staff ninche kandi abantu abakura gurazayo nibingi. Ntwenda kubaho chance yo kubasa kongerayo abashaho. Ora zeti imu kureba mutakansa hagati. Teka huyi baza kuyija bareta nadareya obwo mtuto ko bantu bagamba tukuza kuba ariyo fezi baza futana ngo mukwa kabiro. Minister Bright Rwamerama ahamize ngo buhereza nkamarwaro nebindi nibiza kutebwa mu amani. Okatwine areas zo kushanga bari ya ukiko bagwejegiri abakozi bakore byabo baguze mbazi umite mwagambe ebitungukira ari mutagamba umukaiza mwite za diary enguto ezikozurwa hansi yentekateka ya Usmaid abantu bamanyisibwe ngunaza kwa ngo sente zero district tutekwa kuteka mu ba doctor ba qualify basha echo ntinchi manyisa hari wabtu betwinemu hatukayongera muna nabandi mwayendegereza hate sente zo minister wari kuzitushacha na turiyo mu recruitment y'abashomesa hamwe n'abashaho ubwo umuntu watwoyere nguto ntubaza kujya kumbura Kristinga ukijya gakakora imirimo ya government ndiye saroni yabagambira tujya kujya kuno yaba MPs president yarga umuramburo rwari mu yaheza nkore twino okujya kuzirambura tukashitama tukare road fund sente kuzakoze siwe no kuturukuza kubikora tukabitereza enguto tujya kuzitahara yini hona habiriho no kutongoza okuguma mu ntebe zabo ezibarumu batine cya kanisa kandi bakwasibwe neberabo. Nominating His Excellency General Yoweri Kaguta Tubahaurwa Museveni, the President of Republic of Uganda, as a sole candidate 2026. Honorable Lieutenant Colonel retired Rwamerama Bright K as our member of Parliament, Isingiro North, as a sole candidate. Gasha kwa Rusuno wamanya.